Teatar Exit iz Zagreba je učesnik TKT Festa od njegovog osnivanja. Na ovogodišnjem 22. po redu odigrali su predstavu Sjajne stvari po tekstu Dankana Makmilana u režiji Matka Raguža, a u kojoj igra Filip Križan. Radi se o toploj i dirljivoj ispovijesti čovjeka koji igra sebe od 7-godišnjeg dječaka pa do odrasle dobi, te njegovoj želji da pomogne majci koja pati od depresije. Može li joj 1000 razloga za sreću pomoći da se iz nje izvuče? Značajno je zato što je otuđenost velika i zato što ljudi jako teško progovaraju o tim stvarima, a pogotovo mladi koji su imali sad iza sebe jedan teži period u kojem, mislim, ti jednom imaš maturalno putovanje u životu, a kad to preskočiš i kad se i danas u svu tu tehnologiju i te neke kanale komunikacije koji nisu direktni, koji nisu, u neku ruku nisu ni stvarni. Ona donosi to da nas podsjeti da trebamo razgovarati, da se trebamo družiti, da trebamo vrijeme provoditi možda malo kvalitetnije jedni s drugima. Duncan Macmillan nagrađivani je britanski dramatičar i scenarist. Neke od njegovih najpoznatijih drama su već postavljane na sceni teatra Exit. A isti autor je pisao zapravo i tekst Pluća. I preko tog teksta sam zapravo doznao za ovaj tekst. Ta predstava je isto igrala u Tuzli. Imala je veliki uspjeh u Zagrebu i sjajni autor. Sjajni autor, to je razlog zato što je fakat sjajan kazališni autor. Uglavnom, počeli smo je raditi prije korone, dogodila se korona negdje u našem procesu i jednostavno je nismo uspjeli završiti, nismo je čak ni u onim pauzama korone nismo mogli završiti jer je bila zabrana kontakta s publikom. Nego smo 2-3 puta kao idemo, ne možemo, onda se naravno dogodi Filip snima ovu seriju, onu seriju, filmove, i nismo ulovili neki pravi trenutak i onda smo ovo ljeto završili predstavu i evo nas tu. Zato što toliko treba zemlji da se okrene oko svoje osi. Da. Pa ne znam. A zato što ne znam sve. Zato što je to nemoguće. A zato što ne možemo sve znati. Tata mora. Zašto? Zato što nam onda život ne bi imao smisla. A ne bi bilo tajne, ne bi bilo znatiželje, ne bi bilo otkrića, razgovora, maštanja. Ne bi imali potrebe da mašta, gledaj, to ti je ono što život čini podnošljivim. Zašto? Zato što da bismo mogli živjeti. Pa ja sam cijeli život čekao ovakvu priliku da dobijem ulogu, da neko prepozna moj talent i nadam se da sam ispunio vaše očekivanja. Pa ja sam stvarno bez komentara, na stranu Filip, ali naši, ovi koji su se uključivali, svi su bili jako dobri. Ili je on taj nekakav moment koji pokreće, jer smo mi stvarno svi rođeni glumci. Ja se izvrsno osjećam nakon večerašnje predstave i hvala lijepa ovima koji su ga doveli. Oduševljena sam u mjeri da ne mogu da se izrazim. Toliko me dotaklo na svaki mogući način, od izvedbe do teksta, do svega. Presrećna sam, uljepšao mi je večer. Evo upravo u ovoj predstavi lik koji igra Filip već sa 7 godina se prvi put susreće sa tim da majka pokušava da izvrši samoubistvo i on kreće da pravi spisak sjajnih stvari koje zapravo život čine smislenim, daje mu smisao, daje mu ljubav, daje potrebu da se zapravo i u najtežim trenucima nastavi živjeti. Predstava koja je na neki način interakcijska predstava s obzirom da i publika na neki način igra u predstavi, predstava koja postavlja vrlo bitna pitanja u društvu u kojem mi danas živimo, koje je zaista puno i depresije i anksioznosti i svih tih teških momenata kroz koji kompletno društvo i pojedinci u društvu prolaze jer živimo u takvom vremenu i takvom prostoru. Ljudi su zaista mogli da se povežu sa ovom pričom, mogli su da se povežu sa Filipom, zato što je u njemu izbijala ta glumačka istina koja i uobrazilja, koja je zapravo ovu predstavu iznijela
samo onako kako može jedan pravi, iskreni i kvalitetan glumac. 4. dan TKT Festa biće u znaku Zijaha Sokolovića, koji će na 22. TKT Festu izvesti svoj autorski projekat Među igre od 00 do 24.